Ano ang nagagawa ng pananampalataya? What faith does is the title of our message this morning. And the part 2 of this is, how can we increase our faith? I am going to share with you kasanuyo nga mapadakkel ti pamatiyo. Kasanuyo nga ma-develop can ma-increase iti pamatiyo. Heavenly Father, please give me wisdom, utterance, and speak to us in a very personal way. I know that you have given this message, gaputa ammom ti kasapulan, digiti anak mo. I pray that, Lord, you will bless us. Digiti internet, tinglem apo, tapno nasayaat, ti panakaidanon na, kadigiti amin ngagbuy-buya ken dumdumngeg, iti daytoy nga mensahe apo. Kuam ti gloria ken dayaw, in Jesus' name, Amen. Nariknak ti kararag ni Brother Enan Itay. Apo, kunana, daytoy kaado ken panaggigiddan, digiti adu nga proyekto. Da kayo nga miyembro, kas kaila ma-overwhelm. Di yun sapay matandaanan ng tikaadot commitments yun. Hala. Ada commitment yun Memorial Park, nag-commitment kay Pasuki, nag-commitment kay Calaveria, nag-commitment kay Bacara. Bacara, 3, 4, 5, nag-commitment kay elevator, naka-adon. Di yun sapay matandaanan ng kakabsat. Ngamhang kay madanagan, nakalista. Nakalista. Kaya yung nga maamuan, in kaila ka, digiti sekretary tayo, maibagada ka da kayo numanot in commitment yo. Gusto di ko na ma-overwhelm kami. Ngemti ayan na nga pagsayaatan ko na, Lord, tulungan na kami. Amuyot kasapulan tayo ita kakabsat, saan nga adu nga kwarta. Di kasapulan tayo, adu apamati. We are not just raising funds. We are raising our faith. Because God is a God of impossible things. What is faith? Faith is complete trust, panagtalek, or confidence, panagpiyar in someone or something. You know, there are 3 kinds of faith. Number 1 is demonic faith. Pamati ti demonyo. Adagayang pamati mo ti demonyo, pastor, ay adda. Baka detat pamating addaking kaita. Demonic faith. Masarakan tayo James chapter 2. James chapter 2, verse number 19. The Bible says in James 2:19, Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devil also believe and tremble. Ti diablo mamati mo't nga may sa ti Diyos. Mamati ti diablo kadeti Biblia. Ngem saan na nga aklunan ken suruten iti biag na. That is demonic faith. It's just knowledge. Yeah, I know. I know there's one God. I believe that. I know the Bible is the Word of God. I believe that. But faith is trusting. Faith is obeying. Do you have that faith? Demonic faith. Number 2, dead faith. The Bible says, faith without work is dead. No pudno nga namati ka, masapol nga adabunga, manifestation. Kaslata kayo, no si bibiyag, agbunga. Jay kayo timangga, saan nga jay mangga, nga bunga, timang tibiyag ijay kayo. Si bibiyag jay kayo, iso nga agbunga. No pudno kat si bibiyag tapambatim, ada evidence, result, manifestation, outward manifestation of the living faith inside you. Works cannot save. It is faith that works that can save us. So, ada di kita'y dead faith. Namati akmet, ngem awang makitam nga resulta. Awan change life. Hamo makita nga ag-obey ti sa utiapo. Bakahan na si bibiyag di pamati na. But the third faith is a dynamic faith. Dynamic is from the word dunamis, which you get the word dynamite, which means powerful, nabileg. This is the faith that makes the difference.
No daking ka dayti nga pamati, sigurado nga agbalbaliw ka. No daking ka dayti nga pamati, sigurado nga dakkel ti maaramidan ni Apo Dios ken ka. So what do you have today? Demonic faith? Mere knowledge. Yeah, I know God. I know the Bible. I know the church. Ngem awan met ti biag mo. Do you have a dead faith? I believe, but there is no manifestation. Or do you have dynamic faith nga makita nga di pamatim, it follows nga da panag-obey. Panagtalik mo, at the result, di biag mo, di pamatim. Dynamic faith is called the biblical faith. Mga kapatid, ito ang dapat nating paandarin sa ating buhay. Hindi damdamin o feeling, hindi takot ka ba o pangamba o kaya naman ay fear. It should be faith, not feelings, not fear. We all have feelings. We all have fears. Pero dapat pananampalataya ang paandarin natin. If you walk in faith, no ti pamati ti paandaram ket pagaryem ti biag mo, you will experience its power in your life. We are now experiencing it in the church. Da kayo makikita yung lang agbuy-buya kayo. Ngam kada tayo kakabsat nga talaga nga makipagpamati. Kunana di Biblia, whose faith follow? Sino di surutem ti pamati na dagiti adipon ti Apo. No, dagiti papastoryo kunada kakabsat, mangrugi tay dingras, pamati day jay. Kat kunayo, amen, pastor, we are with you. Kat makita tayo kakabsat. We are experiencing the result and power of that faith. On the other hand, if you walk in fear, you will experience its paralyzing effect in your life. The bottom line of the message today is this. Tuno agawid tayo, kunate ko Lord, increase my faith. Kat no kunamin tumanan, kakabsat, adut project tayo nga mag-commitment tayo, tagatangan tayong jelotet, dingras, anat ibagam. Lord, increase my faith. Haan man nga kas kadakkel ti pamatik, di pamati ni pastor, ngem no anyat partek kaday nga trabaho, itdem kanyak day nga pamati, tapno may patungpal ko day partek, iti day nga naindaklan nga trabaho. Increase my faith. Hangkay negative, hangkay ngagdandanag, hangkay ngagreklamo, agri-criticize, tadigitoy kakabsat, addang nga pamati. Luke 17:5, kuna digiti disipulo ni Apo Jesus, Luke 17:5, ta makita da kakabsat ti kinakapoy da. Makita da kakabsat ket kunada, and the apostle said unto the Lord, unto him and said, Lord, let's read. Lord, ibagata yung man deta kakabsat. Ibagata yung man, everyone personalized, Lord, increase my faith. Everybody say it. Lord, increase my faith. Apay nga pampanunutan nga awang kwartak, nagbaknang ti Diyos. Apay ibagam nga hangko kaya, apay di na ka ikanti Apo ti kakayanan. Apay ko na mga awan tao, apay ti tao, ti Diyos ti namarso ti amin. Ti dapat ikararamo ko ng Apo padakkelem iti pamati. Kung merong bagay na dapat marami tayo at nadadagdagan tayo, hindi lang dapat pera. Apo, paadwom ti kwartak. Hindi lang dapat ipon, paadwom iti savings ko. Hindi lang dapat negosyo, apo, kaadwom pa iti pagsapulat. Hindi lang dapat sweldo, apo, dakdakkel ko matsweldo. Hindi lang dapat kaibigan, adu kumapay gagayem ko. Ti dapat dawatem, apo, dakdakkel pay kuma iti pamati. Lord, increase my faith. Faith makes the difference. Today, bigat, I would like to inspire and challenge you with one of the most inspiring personalities in the Old Testament. One of my favorites. His name is Caleb. Sino kada kayo ti makamammo kini Caleb iti Bible? Raise your hand. Caleb. One of my favorite, most inspiring personalities in the Old Testament. Turn your Bibles with me now to Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Ken 13. Kat makita tayo kakabsat ditoy, iti pamati ni Caleb. Give you a short background. With almost 2 million Israelites with him, Joshua, the new leader, and Moses,
At dadan kakabsat, about to reach the promised land, nagapud at Ehipto. They walked through the wilderness. God parted the Red Sea, nagbisngay. Nagdada ti disyerto. At dadan iti wangawangan nga sumrek, di kunatiapo in kayo and possess the land. That's your property. Nagibaon ni Moses ti 12 spies. 12 arikado, 12 spies. 12 nga espya. Iti agsublida, dagiti sangapulo, awit da, dagiti sampling, dagiti grapes, kada oranges. Nagdadakkel, nagsalunat kakabsat, nga prutas. Grapes, nga kasla orange kadadakkel na. Orange nga kala sanjat kadadakkel na. And it's just overwhelming for them. Kunada, oh, we have the fruits of the land, but there are grapes. Yeah, grabe. It's a land flowing with milk and honey, but there are giants in the land. Hantay kabailan ko na digiti sangapulo. Ngem timakder ni Caleb, he stilled the people, and he said in verse number 30 of chapter 13, he said, and Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able. Kaya tayo, kaya tayo. Kung nandito sa ngapulo, hantay kaya. Kung nandito dua ni Joshua and Caleb, we are able to overcome it. Hana diningag, digito nga Israelites, they started to complain kung nagsublita di Egypt. To cut the story short, God was angry because of their unbelief. Di may isang dakila kagura ti Diyos kat no awang pamatim. Agsarita ti pastor, agdaydayamudom ka, kagura na kaunay ni Apo Diyos. San na magustuhan deta nga attitude mo nga miyembro ti church. Awan inubram no di agdayamudom ti pusom. Imbes nga agpamati ka. You are just like the 10 spies. You are just like the Israelites. So from this, I would like to bring to you how to increase our faith. Sakbay deta kakabsad, faith gives you, anat maitad ti pamati. Number 1, faith gives you courage to obey God. Faith gives you courage to obey God. No adda pamatim, magkakaroon ka ng lakas ng loob na sundin at ipatupad ang ipinagagawa ng Diyos sa iyo. Lahat naman ng mga ginagawa natin sa HBBC, pinangunahan tayo ng ating mga leaders na pinangunahan din ng ating Diyos. We are not being driven or led by personal ambitions. We are not being driven or led by our own ideas. Amoy't may nga pakablesak no karkararag ni Pastor Jun. Iti mapangkam jay dingras kuna nga kasta apo. In kami, makitak tinapintas ko opportunity. Ngem no saan mo kadi nga pagayatan, makibaet ka, aklunan mi apo, tanggapan mi no anyaman ti pagayatan. Lahat ng ating mga ginagawa ay pinangungunahan tayo ng ang mga ibinigay ng Diyos na manguna at mga siwa sa atin na pinangungunahan din ng ating Diyos. At kaya meron kaming lakas ng loob. Bakit? Naniniwala kami sa Diyos. Whatever God says, it shall be done. Dapat tipamatim ko na, God said it, that settles it. Sabihin nga natin lahat, God said it, that settles it. No imbaga ti Diyos, it is as good as done. Faith gives you the courage to obey God. I don't know ha nagpapadat level tayo kakabsat, iti pamati, but definitely where you are at, it is spiritual life mo. Adda, iti chalchalensan ti apoking ka, nga surutem kat pagtulnugan. You need faith to be able to obey God in that area. It could be in the area of giving. It could be in the area nga kuna ti apoking ka, sharam dagiti classmates mo. You lack that courage. Kat kunam, Apo, give me the courage to share the gospel to my classmates. Amen. Give me the courage to share the gospel to my parents. Amen. The courage to share the gospel to my neighbors, to my friends. No adda pamatim ti Apo kakabsat,
at dan tuturod mo nga mga ramid, iti papaaramid, iti apoking ka. That's why without faith, you cannot accomplish anything for the Lord. No awam pamatim kabsat, awam pulos maramidam nga naindaklan nga para iti apo. And you are a useless Christian. You are a valueless. You are a worthless awan serbing. Wala kang kwentang Kristiyano kung wala kang pananampalataya dahil wala kang magagawa para sa Diyos. Bakit? Natatakot ka. Nangangamba ka. Nagdadahilan ka. Nag-iisip ka ng mga rasones na hindi natin kaya. It cannot be done. It cannot be done. Dapat matuto kang magkaroon ng pananampalataya at sabihin mo, yes, Lord, if you said it, I know it can be done. Do not think of what it cannot be done. Think of what it can be done. If you have faith, you will have courage to obey God. So kada kami kausad, awan iti danag mi, intay dingras no kunami ammuming ati apo adain sagananan kakabsaat. No kunami kada kayo, no pagayatan ti apo nga mangrugitay sarat, patsin mi nga adain saganan ti apo. Naisaganan iti apo ti lote nga magatang naisaganan ng dagiti tao nga mapan nga magbali na member, naisaganan na pa yun. Dagiti tao nga kasarita na nga mangi-provide. Kat sino dagiti nga tao nga kasaritan ti apo? Da kayo. Da kayo nga buy-buya. Da tayo amin. Kunami apo, we start from blank, but we are not starting from nothing because our capital is faith. Faith gives you the courage to obey God. That's why church, HBBC family, hantay agdandanag, hantay agbutbutin. No, adaman i-announcement, mangrugi tayo tumanan tabatak pa, mangrugi tayo manan. Kunam kumaapo, padakkelem, ti pamati, kas di pamati, dagiti papastor mi, tapnon matulungan mi ida. Number 2, faith gives you conviction to claim God's promises. Ikan naka iti conviction. Di na sa ti conviction kakabsat. Persuasion, dete uray aglabas ti adu nga panawen. Mamati kan tulat ta jim baga ti apo. Kalati arig na no, da nagkariging ka, urayem latta day jeng akari. Aglabas man ti panawen. Agbaliw man iti tiyempo. Because faith gives you the courage to claim God's promise. Look at Joshua chapter 14. Iti nagpritsak iti Amerika when I was 17 years old. Daytoy kakabsat ti teksto ket kasi ti apo nag-champion tayo. Joshua chapter 14 kunanan jay verse number 10. Di kastoy ti napasamak. Natay digiti 2 million Israelites. Kasi kuna ti apo, da kaya ta makastrict di kita. No kumakamatis, hindi magandang klaseng breed tong mga to. Aantayin kong mga nganak ang mga yan at bagong breed na may pananampalataya, sila ang makakapasok sa Promised Land. Fast forward, nakapasok sila sa Promised Land. Lumipas ang 40 na taon. Eto ngayon si Caleb. Joshua chapter 14, verse number 10. And now, behold, the Lord hath kept me alive. Buhay pa ako. 40 years old, titawan nat di kakabsat. Verse number 10. 11, 10. Even since the Lord spake this word to Moses, which the children of Israel wandered in the wilderness, and now, lo, I am this day 45. Ano tawanan? 85. But he was still in his prime. 85, pero ang kanyang lakas ng pananampalataya, kasla kapigpigsaan nga 35. As yet, I am as strong this day as I was in the day. Ano nagbaliw? Ti conviction na, kakabsat. As my strength was then, even so is my strength now for war, both to go out and to come in. Now, therefore, give me this mountain. Whereof the Lord spake in that day, for thou heardest how the Anakim were there, the cities were fenced. Amok nga dot igante. If so be the Lord will be with me, I shall be able to drive them out, as the Lord said. At age 85,
Age 85. Think about that. At age 85, he had not relinquished the spirit that motivated him when he was 40 years old. The conviction remained. And he said, "Inted ti Apo kanyak detoy. Tinulungak la dagiti kakabsat ko. Now, give me this mountain." He still believed that through the help and power of God, great things could be accomplished. Mountains could still be possessed. Ano nagbalbalo ni Apo Diyos? Conviction to claim God's promises. Number 3, faith gives you confidence to face your obstacles. Faith gives you confidence to face your challenges and your obstacles. Numbers chapter 14, verse number 9. Numbers chapter 14, verse 9. Only rebel not ye against the Lord, neither fear ye the people of the land. Ano kabutang ida? For they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Ano kabutang ida? I don't know the obstacles you are telling to God today. Kunam, Apo, kasting amin, kasting amin. Amum no, dapam matim. Awan kakabsat ti agbalin nga alibay king ka. Amin na makitam nga kasla obstacle. Ibilang mo ida kakabsat nga chicken feed. Ibilang mo ida kakabsat nga awan aday ta compared iti Diyos ko. That's what faith does. If you look at a Christian na walang ginawa kundi mag-alibay, gumawa ng excuses, keep telling what cannot be done, marigat, kastoy, that man does not know what faith is. Because faith gives you the confidence to face your obstacles. Nothing is too hard for God. Ni Sarah, he was 90 years old. God told her, you will give birth. Aganak ka. The obstacle was biological. Kasano kamot nga 90 years old nga agsikog. Kasano ka nga 90 years old nga agsikog tapos aganak anat pigsam. But by faith, although Sarah laughed at first, he did not laugh because she did not believe God. She laughed at the idea that a senior citizen would give birth. Tumawa si Sarah, hindi dahil wala siyang pananalig sa Diyos, pero tinatawanan niya lang yung kanyang sarili. Pambihira, ano? Mga anak pa ako. Naniniwala naman siya, pero natatawa lang siya sa kanyang sarili. Hello? Kaya sinabi ng Diyos, is anything too hard for the Lord? Alam naman ni Sarah yon, at dahil sa pananampalataya, God gave her the strength, the potency to conceive and to give birth to Isaac. What are the obstacles? Another didikasla, makitam nga, makaihadlang, iti panagbiag mo, kung ang Apo Diyos, umayak ka, kat ibagak nga anes king ka, dagiti, kasla pagkudkantirik nak no apay, nga jak makapagadang, dahito yung amin Apo. Kasto yung amin Apo, ibagam ti Apo. Kat itangat mo ti pamatim ti Apo, kat kunam, Apo, tulungan nak, nga makita nga digito'y kabailam amin nga overcome digito'y Lord. Faith gives you confidence to face your challenges. As I close this morning, Pastor, how can I increase my faith? Kasano nga mapadakkel ko ti pamatik? Let me show to you what is the secret to increasing your faith. Kasano nga mapadakkel mo tapang? Would you like to have an increased faith? Amen? Number 1, request God for it. Dawatem. Kung nandigiti Apostol J. Luke 17:5, Lord, increase our faith. Dawatem kini Apo Diyos. The Bible says, call unto me, I will answer thee, show thee great mighty things. Ask and it shall be given you. Ask God, Lord, increase my faith. Detat dawatem ngamin. Hamo ko ng Apo, ikan nakwartahan. Apo, ikan naktipamati. Ngagtalagkan ka, nga maaramid ko digiti nga bambanan. Number 2, napagaganda. Alam nyo, remember God's past faithfulness. You know the problem with us,
No, adda tayo, ijay sitwasyon kakabsat, nga dan di problema, malipatan tayo, dagiti, kina faithful ti apo kada tayo tinaglabas. Numbers 14:11. God's faithfulness in delivering and caring for the Israelites in the wilderness. In Numbers 14:11, anak ko na dito eh. And the Lord said unto Moses, look at that, how long will this people provoke me? Nakakaasar naman ng mga taong to. Nakakaasar. How long will it be ere they believe me? For all the signs which I have showed among them, nagadon nga inaramid ko nga milagro kadakwada, ngayon pa silang hindi maniniwala sa akin. Of all the faithfulness I've shown them, I cared for them. No kumalang nalagip da digito'y kakabsat, ngayon naramid ti apo kadakwada, of the past, it could have given them the confidence to face the present and possess their future. Numampay digito Israelites, listen, nalagip damot nga agpayso ti past, ngam tinalagip da kakabsat, Numbers 11:4-7. Numbers 11:4-7. And the mixed multitude that was among them fell a lasting, and the children of Israel, 5. We remember the fish which we did eat in Egypt. Dijamot Egypt ti malagip da, hambot nga digiti naramid ti apo di wilderness. We remember the fish we did in Egypt. The cucumbers. Oh, malagip mi, digito yung cucumbers. Okay? Oh, and the melons, and the leeks, and the onions, and the garlic. Paborito da gayam ti pipino. Paborito da pa'y kakabsat ti bawang. Kan sibuyas. Idi dadat Ehipto. Iso nga nakabangbanglo da nga rin more Ehipto kakabsat. Bagat bawang ka nagat sibuyas. Kat kunada, but now our soul is dried away, there is nothing at all. Awang aming kanunda idin. Malagip da, imbag pa'y di Ehipto, among aday giti Kristiyano akastan. Imbag pa'y di unbeliever, imbag pa'y di unsaved, di na malagip nga kadagiti naglabas na God was so faithful to him. Oh, kakabsat, listen. Awang buteng tayo, nga mapan kadagiti nga luglugar. No, da makita tayo, kuna tayo apo, you have done it in the past, you will do it again. You have done it in the past, you will do it again. You cared for me, you delivered me, and I'm still here. No rekolek apo ado dagiti kaslang nagkasang nga naglabasak ti panagbiag nga kasla kunak idin daytoyon ti kanibusanak ngem ti apo inlasat nak. Itapay apo nga jak mamati kingga. No, you cared for me ket inlasat nak kadagitoy. I know you still care for me and you will safely deliver me through this passage. Agyaman na kapo. Remember God's faithfulness in the past. So nga dapat adadaya riyo. Dadaya riyo. Isurat yun, di kita halada kayo. Parang to ka di kita anak yung mabasa daw. Kita man. Ni tatang idikasto yun, kita man. Amen? Tuloy tayo ito numaminsang kakabsat. JDP lang. You know, I fall short ti panang explicar ko mabaling ka dito nga ba. I hope and I pray nga habang ipipris ko. The Holy Spirit, tulungan na kayo nga makaamiris. Kat makitam itang ako ng Lord God, increase my faith. Ma'am Liberty, yan ang dapat prayer nyo. Dingras, let's claim Dingras for the Lord. Increase our faith. Brother Jonel, you're watching right now. That should be your prayer with Rosalie. Lord, increase our faith. Brother Ryan, let's claim Sarat. Lord, increase our faith. Brother Alex, let's claim Paway and Batat. Folks, let's claim Lawag City. Let's claim San Nicolas. These are all mountains. Lord, give me this mountain. Adot obstacles, never mind. Because we have faith. We have faith. Detat ikararag tayo, apo, padakkelem dagiti pamati mi. Amen? Amoyo, listen to me. I warn you this. Kung wala kang ginawa kundi mag-complain, wala kang ginawa kundi maging negative, tatanggalin ka ng Diyos.
Kasi sabi ng Panginoon, I am bringing HBBC to Promised Land. I am bringing HBBC to greater heights. I am taking HBBC to greater conquest. At lagi mong sinasabi, mahirap, mahirap, mahirap. Sabi ng Diyos, umalis ka nga dyan, hindi ka kailangan. Ang kailangan ko, hindi maraming pera. Praise God kung marami kang pera. Ang kailangan ko, hindi taong maraming alam, although importante na marami kang alam. Ang sabi ng Diyos, ang kailangan ko lang, tao na may pananampalataya sa akin. That's what God needs today. Men and women who will believe God and say, Lord, let's do it. Let's go for it.